Ese Kylian Mbappe yaba yabonye umuhanganyi ukiri muto utari uwo ku kigero cye mu gihe isi yose yari izi ko Mbappe ari we ugiye kuyobora ruhago nyuma ya Messi na Ronaldo? Umwana w'imyaka 18 Lamine Yamal yaje yihuta cyane ahindura amateka. Urakaza neza kuri Venu TV. Uyu munsi tugiye kureba imibare, ubuhanga n'impamvu intambara y'aba bagabo bombi ariyo izasobanura igikombe cy'isi cya 2026. Kylian Mbappe ntabwo ari uwo kwibagirwa, afite umuvuduko uteye ubwoba n'ubuhanga bwo gutsinda ibitego mu mikino ikomeye. Kuva hagereye muri Real Madrid yerekanye ko ari mu rugamba rwo kwegukana Ballon d'Or, ariko se imyaka ye n'uburyo akina bishobora guhangana n'amaraso mashya avuye mu ishuri rya La Masia. Ku rundi ruhande, Lamine Yamal warimo gukora ibitashobokaga mu kigero cye. Mbappe yakiniraga Monaco, ariko Lamine Yamal arimo gufasha Barcelona na Espagne kwegukana ibikombe bikomeye. Icyo Lamine Yamal arusha abandi si umuvuduko gusa, ahubwo ni intelligence cyangwa ubwenge bwo mu kibuga no kurema amahirwe, playmaking, bitangaje ku mwana w'imyaka ye. Ubu igikombe cy'isi cya 2026 cyatangiye. Mbappe afite imyaka 27, ikigero cyo hejuru cy'umukinnyi. Lamine Yamal afite imyaka 18 gusa, ariko afite uburambe bukomeye. Ese Mbappe azakomeza kuba fiziko kurusha Lamine Yamal, cyangwa tekinike na vision bya Lamine Yamal bizatuma amunyuraho? Mu mibare, Mbappe aracyari imbere mu gutsinda ibitego, ariko mu gufasha ikipe gukina Lamine Yamal arimo kugaragaza ireme ryo hejuru. Wowe ubona ari nde uzaba ari nomero ya mbere ku isi muri 2026? Wandika igitekerezo cyawe muri comment hano munsi. Niba ukunda isesengura nk'iri, kanda subscribe kuri Venu TV. Duhurire mu video zitaha.